Hallo man. Ek wil net by julle almal weet hoe lyk my vorm. Gaan na die comments toe en rate my vorm uit 10 uit. Soos hardloop. Atletiek ding. Rate net check hierdie ding. Damn son. Thing looking mad, boy. Yeah, hierdie ding's massive. Dink dit was scary. Okay, nou gaan ons begin met my vorm. Nou is okay. Rate dit uit 10 uit. Asseblief. Rob mooi. Let's begin, boys. Ja, nou gaan ek kyk hoe ek die bemerk. Gereed? Go! Laat weet my in die comments as jy dink ek's vandag en wat ry jy uit 10 uit. Cheers almal. Dan bly ons so embarrassing. Shit boys.